Yes, inshuti rero bakunzi ba Jeune Official mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye, waba udukurikiye uri ku mugabane wa Afrika, waba udukurikiye uri ku mugabane w'Uburayi, waba udukurikiye uri ku mugabane wa Amerika ndetse no ku mugabane wa Aziya. Reka nkubwire ngo igitondo cyiza niba udukurikira mu masaha mu gitondo, hanyuma nkwifurize igicamunsi cyiza niba uri mu masaha nyuma ya saa sita, umugoroba mwiza kandi niba uri mu masaha y'umugoroba. Biraza guterwa no udukurikiye uherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Nyemerero dukurikirane mu masaha mu gitondo mbere yuko ujya mu turimo twawe cyangwa se mu kazi kawe ka buri munsi, tubanze tukugezo amakuru agezweho yo muri iki gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane. Itariki rero birumvikana ni itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Amakuru tugiye kubagezaho akaba agizwe n'izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Tugiye kubagezaho ibiri kuvugwa mu by'ukuri mu banyepolitike byo kuraswa ku munsi w'ejo cyangwa se raswa rya baye mu mujyi wa Goma rikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Tugiye kubagezaho rero icyo abanyepolitike bagiye batandukanye bari kugenda babivugaho bo hirya no hino hano muri aka karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma kandi tuze kugaruka ese Kinshasa yo irabivuga hiki. Twari dutegereje ese Kinshasa niki iri buze gutangaza, niki iri buze kuvuga kuri raswa rya hano ryakozwe muri uyu mujyi wa Goma, nyuma yuko mu by'ukuri twategereje kenshi ko bari buze kugenda babivugaho. Kuri ishuro tugiye kubagezaho ibyo Kinshasa yamaze kuvuga kuri raswa ryabaye hano muri uyu mujyi wa Goma. Hanyuma turaza kugaruka nanone ku byatangajwe na AFCM kuri raswa rya hano mu mujyi wa Goma. Urumva byose niho biri kugenda byerekeza ku munsi w'ejo, bakaba barakoze icyitwa press conference cyangwa se inama navango ikigano n'itangazamakuru. Hari ibyo rero batangaje n'ubundi ku ruhande rwa AFCM. Hanyuma mugenzi wacu Vincent yarariyo turaza kugenda tubyinjiramo. Hanyuma kandi tuze kureba ibyatangajwe na Colonel Nanga, tuze kureba ibyatangajwe na Kaniki. Byose rero nibyo tugiye kugenda tugarukaho muri iki gitondo muri aya makuru yacu. Urumva ko ari amakuru nakwifuza ko rwose aho udukurikiye uherereye utajya mu kazi kawe ka buri munsi rwose utumvishe ibyaya makuru cyangwa se byo muri iki gitondo. Hanyuma turagaruka mu gihugu cy'u Burundi, inkuru nziza cyane ku muryango wa Guillaume Bunyoni. Uyu mugabo wari umaze igihe kitari gito ari mu nzu y'imbohero cyangwa se ari mu mvuto. Amakuru aremeza ko ku munsi w'ejo rwose uyu mugabo yaraye afunguwe. Ibi nabyo biri mu byo tugiye kugenda tubagezaho muri iki gitondo. Icyo ngusaba rero mbere yuko twinjira amakuru yacu mu buryo burambuye, nyemerera ukande kuri like kuri iki kiganiro. Ndimo ndakwibutsa rwose gukora kuri like kugira ngo ubikore mu gihe urimo kugenda wumva iki kiganiro. Hanyuma mu by'ukuri tuze gutangira amakuru yacu mu buryo burambuye. Uri tayari? So reka tubanze twamaze duhite tugaruka sasa twinjira amakuru yacu mu buryo burambuye, tunareba n'ahari kubera imirwano iramukiye muri iki gitondo ndetse n'ahandi hajya hatandukanye biri kugenda bitangazwa mu bice byose tugenda tubyinjiramo. Reka twamamaze. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke. Abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale do Goma hafi ya rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity.
Yes, inshuti rero bakunze Jeune Official ni mutwemerere amakuru yacu tuyinjiremo sasa mu buryo burambuye. Nizere ko mwese mwamaze kwa mukanda like rwose kuri iki kiganiro ndetse mwamaze no kugenda mugipartage cyangwa se kugisharinga ku murongo wa telefone. Rero ntago iki kiganiro rwose ndibuze kugitangira ndi njenyine, mugenzi wacu Vincent akaba yamaze kuba agera ku murongo wa telefone. Vincent, waramutse neza? Waramutse neza bwana Fighter. Komera cyane. Komera. Yes, Vincent, muri iki gitondo ngo haye ikaze muri aya makuru cyangwa se muri iki kiganiro cyacu aho tugiye kureba ibiri kuvugwa n'abantu bagiye batandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Kuraswa ryabaye ku munsi w'ejo mu mujyi wa Goma rikozwe n'ubutegetsi cyangwa se n'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Nkabarongira ngo iki ari cyo duheraho abantu badukurikiye bumve icyo biri kugenda bivugwaho n'abantu bagiye batandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga muri rusange. Nibyo Fighter, nyuma yuko habaye itanakwita n'ibyago ku mukozi wa UN ishami rishinzwe abana ndetse n'abagore rishinzwe uburezi bwabo, ndavuga UNICEF. Yego, uyu Karimu Busi urabizi yuko yarasezo mu gitero cyakozwe na Kinshasa nk'uko AFM 23 yahise isohora itangazo iribakinga. yego, byabaye guhera mu saa 10 ya mu gitondo ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere kugera mu masaha 11:35 nk'uko byatangajwe na AFM 23. yego. Mu makuru twakuye kuri tele rero nuko ari indege zitandukanye za drone zirenga imwe, aho AFM 23 yagaragaje yuko ari indege ya mbere yaje imara nibura amasaha 28 ikora iperereza ku abayobozi ba AFM 23 babamo. Yego, indi ya kabiri yagera ku ntego yo kwita abayobozi igwa mu kiyaga cya Kivu. indi ya gatatu itwika inzu uyu muyobozi wa UNICEF yabagamo birangira nasiga ubuzima we n'abazamu babiri b'abanyekongo. Nitumara gutangazwa rero imiryango mpuzamahanga, abantu ku giti cyabo bamaganye iki gikorwa cy'ubunyamaswa cyakozwe. yego, ariko ikintu bahuriraho kimwe ubona ko ari umugambi mubisa, ntabwo bigera bavuga izina uwakoze kino gitero. Duhereye nko ku biro bya Afurika, ibiro bya Afurika bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga, yego, banditse yuko bamagana iki gitero cyakozwe mu mujyi wa Goma kikica umukozi wa UN. yego, ndetse n'abasivile babiri. Bongeraho yuko biba ari ibintu bibi kandi bikomeje kubuza abasivile ubuzima mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barangiza bihanganisha umuryango w'uyu Mufaransa-kazi ndetse n'inshuti ziwe. Bavuga yuko abakozi ba UN bakwiye kuba bacungirwa umutekano, cyane cyane abashinzwe ubutabazi. mu by'ukuri ariko barangiza batavuze uwaba akekwaho gukora ibikorwa biri nk'uko n'ubundi twagiye tubona mu bihe bitandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mabatandukanye n'ibikora kandi ntibayamagane. Umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa nawo wasohoye itangazo wamagana ibi byabaye. yego, ndetse nawo usaba yuko leta ya Kongo yakorana n'Ubufaransa noneho bagakora iperereza bakagaragaza uwaba warakoze ubu bwicanyi. nawo ntabwo wigeze ugaragaza nyirizina umuntu ushinga iki gitero cyangwa ubu bwicanyi, naho uko bagaragaje kuko ibyabaye byamagana kandi ari ibikorwa bibi. bagaragaza yuko ibyabaye byose bikwiye kuba bikurikiranwa kandi hakurikizwa amategeko mpuzamahanga. bagaragaza yuko ari ibyaha bigize intambara byakozwe, ariko nabo ndera kubwiwe ihuriweho nuko nta muntu n'umwe wigeze agaragaza nyirizina uwaba wakoze ibi bikorwa bibi. yego, ntabwo bigeze bamugaragaza. ikindi ni uko Uburayi nabwo bwamaganye ibi bikorwa bibi ndetse n'ubwicanyi. yego, bagaragaza yuko ari ibikorwa bikomeje kwibasira abakiriya mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi
ya Kongo bagaragaza ko abana bakwiye kurindwa ndetse n'umuryango muri rusange ukwiye kurindwa, abakozi ba UN cyane cyane nabo bakwiye kurindwa ndetse n'abashinzwe ubutabazi nk'uko babyerekanye. yego bavuga yuko bazakomeza kwibuka uyu Karim wabuze ubuzima nk'uko babigaragaje, nubwo nabo batigeze bagaragaza uruhande rwaba rwakoze iki gikorwa kibi, ahubwo bavuze yuko Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu bikwiye gufatikanya mu buryo bwo gukora iperereza kugira ngo hagaragare uwakoze ibi bikorwa bibi. ubona yuko bagaragaza yuko gahunda ikomeza kubangamira umurasire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntibagira uwo bashinja, yaba ari AFC/M23 yaba ari uruhande rwa guverinoma, ntawe bigeze bashinja kuba responsable wa kino gikorwa kibi. bavuga yuko bahamagarira umuhuza ari Qatar, Leta Zunze za Amerika ndetse na Union Africaine kugira ibyo bakora byatuma uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bubasha kubona amahoro. yego ndetse byose n'ubundi biva muri wa murongo kugaragaza yuko ibihugu bifite uruhare rukomeye mu kuba barwanya ndetse bashyira mu bikorwa ibyagiye byumvikanwaho mu bihe bitandukanye, bakarwanya buri ruhande rwakora ibintu bibi bituma amahoro ndetse n'umutekano bibangamira. Colonel Nanga no mu butumwa yakoze kuri yagaragaje yuko AFC/M23 makuru itandukanye y'ibitero bitari gitumbiriye n'ibindi. Colonel Nanga ndetse n'amakenga yego akagaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje no kwibasira abanyepolitiki batavuga muri ubutegetsi ko iki gitero nabo cyabarebaga. ikindi ni uko agaragaza yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gutera imbere ubwicanyi ku baturage bari mu butegetsi bwa na AFC/M23 yaba Minembwe yaba ahangaha ari mu mujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice. agaragaza ko yitwa Karim Buiste, umukozi mukuru wa Nations mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari ibintu byakozwe kandi bigambiriwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. agaragaza yuko ibitero bigabwa bituwe n'abaturage bikorwa mu bumenyi bw'ubutegetsi bwa Kinshasa ko bitazagenda gutyo gusa. agaragaza ko na Kinshasa abigeze ubwayo byiyemerera, ndetse agaragaza yuko imiryango mpuzamahanga itagira icyo ikora ko ikomeza gutegeka ibura ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'ubunyangwa ryabwo. agaragaza yuko ibice babohoye ari bifite umutekano kandi ko bazakomeza kuwusigasira n'ubwo ikomeje kubangamirwa n'ubutegetsi bwa G7. Tedros Adhanom Ghebreyesus nawe uhagarariye umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ku isi, yego nawe yagaragaza akababaro ndetse n'agahinda yatewe n'ibyitwa dini umukozi wa leta Karim Buiste. avuga ko iyitwa dini nabyo ari igikorwa kibi kandi kibangamiye uburenganzira bw'abaharanira ubusugire ndetse n'abaharanira kwizana kw'abanyekongo n'abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi. yarangiza avuga yuko byakozwe nabyo bikwiye kwamaganira kandi bidakwiye kugendera bakwiye gukorwa iperereza kugira ngo hagaragazwe uwabikoze. urumva nawe ntabwo ibyo agaragaza mu buzima waba wakoze kino gikorwa cy'ubugizi bwa nabi. ibyo byose urumva biragaragaza yuko yaba ari leta ya Kinshasa yaba ari abandi bandi bakekwa ko nta n'umwe bashaka kugaragaza bitewe n'inyungu iyi miryango ifite Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. muri make ndabona abavuga bose abatangaza bagize icyo babivugaho, nta n'umwe ushaka kugaragaza ko iki gitero cyagabwe na Kinshasa, ahubwo barimo barasaba Kinshasa nyiri kudutegura ibyo bitero nk'uko twabonye AFC/M23 babitangaza, bo barimo barasaba ko ngo yakora iperereza ku buryo bweruye. ese iraperereza ku byo yakoze ibyo bintu bitanga umusaruro, cyangwa hakaba haza abantu b'abasipesiyaliste mu bijyanye n'iperereza bakaza akaba aribo bareba niba uburyo ki byakozwe? ibyo ubuyobozi bwagaragaje hari Colonel Nanga, hari Bertrand Bisimwa, hari
Frederick Anita hari nawe Anita hari abashinzwe kabine ya nanga bahari n'abakadre politike bari mu kiganiro n'itangazamakuru cyane mu mujyi wa Goma nakoze utaru hari n'utari bagenda bari yarahari icyo baravuga bati siko z'igikorwa kibi ntabwo bayamagana ariko AFM yipiza gatifata bayihatira kuva mwako gace naho nangagaragaza yuko bavuye mu mujyi wa Goma kubera igitutu cya bavuye mu mujyi wa Uvira kubera igitutu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Waritare ndetse n'ibintu bitandukanye bakomeza gushyirwaho agaragaza yuko rero ibikorwa byose bikorwa na Kinshasa bihabwa umugisha n'iyo miryango mpuzamahanga. Nations Union nawe cyangwa umuryango w'abibumbye ku itangazo ryamagana ubwicanyi bwakozwe mu mujyi wa Goma bagaragaza yuko ari ubwicanyi budakwiye bugendera budakurikiranywe bagaragaza ko babazwe kwitwa k'uyu muyobozi wa UNICEF bagaragaza ko abasivili bakomeje kubura uburenganzira bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaza yuko igikwiye gukorwa icyo ari cyo cyose ari uko hakwiye kubaho iperereza. Iri ni itangazo ryasohowe na Nations Union ariko bafatanyije n'umuyobozi wa MONUSCO bagaragaza yuko umuyobozi wa MONUSCO yagaragaza uburyo ibikorwa bigenda bikorwa kandi birangarira uburenganzira bw'ikiremwamuntu nabo bakabiperereza ariko barangiza bagaragaza yuko ibi nabyo bijya mu byaha by'intambara kandi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha uburenganzira bwo kubikurikirana uwo bizahama nabo ntibigeze bagaragaza nyirizina ukekwaho ibi bikorwa nk'uko natwe turimo tubigarutaho no mu nyandiko zindi turi kugaragaza nta wigeze agaragaza ukekwaho ibi bikorwa kuba yabikoze n'ubundi barabifatira mu kivunga muri rusange ntibagire icyo bagaragaza ngo runaka cyangwa runaka muyize mugabo nawe aravuga ari mu rukiko rwa AFM 23 nawe mu rubuga rwe rwa IT agaragaza akababara kera urupfu rw'umubyeyi agaragaza uburyo ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi budakwiye kuba bubarika ku gitero bwakoze agaragaza buryo ki abantu batandukanye bari kugenda bandika Twitter ariko zinyisha agaragaza igihugu cy'Ububiligi agaragaza igihugu cy'Ubufaransa ibyo byose bari gukora mu byose bita kandi bakira abantu mu rugero badashaka kuvuga mu buzima uwakoze ibi bitero kuko kuri nawe arangiza kandi ibitero kandi agaye ubutegetsi bwa Kinshasa. Europeyeni nayo cyane cyane duhereye kuri umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi uheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Hagarahibu yagaragaje ko nawe yagabanye n'ibindi bitero bikomeje kwibasira abasivili abigaragaza nk'ibyaha agaragaza ko yitwa Karine ari ikintu kibi kandi kidakwiye kurangiriraho agaragaza ko yuko ifatanyije n'umuryango kandi ko ibikorwa by'ubutabazi bitazahagarara mu minsi rwa Goma ndetse n'ibindi bikorwa Repubulika ya nawe ntabwo yigeze agaragaza yuko cyamagana ubutegetsi bwa Kinshasa nuko AFM 23 iteka ko ariho babikoze ko ntibakeka yo irabivuga mu buryo bweruje nawe ntabwo yigeze yamagana uruhande rwa leta n'ubundi nk'uko babigaragaza bigaragaje yakomeje agaragaza yuko wabikoze atazwi ikindi ni Europeyeni nayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje yuko ibabajwe n'ubwicanyi ndetse bwibasira abaturage cyane cyane bukanibasira agace gaturemo n'abaturage yagaragaza ko iyitwa y'uyu mukozi wa UNICEF ko ari igikorwa kibi kandi ko buri ruhande rukwiye kuba rufata inshingano zarwo mu kubahiriza uburenganzira bw'abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi kandi ko badakwiye kuba bibasirwa ko uko bakwiye kurindirwa umutekano. Europeyeni nayo ntabwo yigeze igira uwo yamagana urumva nabyo ni ikibazo gikomeye kandi ifite uburyo bwo kugenzura nyirizina uwabikoze. UNICEF nayo uyu Karine yakoreraga nayo agaragaza n'akababaro yuko yamagana iyitwa ry'umukozi wabo avuga ko ubwicanyi bukomeza kwibasira abaturage ndetse n'abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi ko ari ibikorwa bidakwiye kuba bagaragaza umukozi wabo cyakozwe n'intwari ariko nabo ntabwo bigeze bagaragaza uruhande rwabo bakoze iki gikorwa kibi. MONUSCO nayo
itangazo ryayo ryihariye ritandukanye n'iryo yasohoye bamaganye iki gikorwa bavuga yuko ari ibikorwa by'igitana bivuga bapfuye kuko ifatanyije n'imiryango yabo yuko hakwiye kubaho kubahiriza agahenge ariko nabo ntibigeze bagaragaza yenda niba ari urukiko cyangwa cyangwa ubutegetsi bwa hasi bw'imyaka na gatatu ahubwo nabo basabye yuko habaho serivisi Nugaruka mu Rwanda naho Uwera Jean Maurice n'umuvugizi wungirije wa guverinoma yego yagaragaje yuko kino gitero ari igitero gigiye kwamagana kandi ko ari igitero giteye impungenge ku Rwanda mu magambo yanditse ati igitero cya drone cyabereye i Goma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyagaragaje ikibazo gikomeye cy'umutekano ku mupaka w'u Rwanda mu gihe u Rwanda rushyirwaho igitutu ngo rukure ingamba zo kwirinda ingabo za RDC na FDL byagombaga gusenywa hakurikije amasezerano ya Washington bakomeje intambara nawe yagaragaje impungenge y'uko u Rwanda rushyirwaho igitutu kandi n'ibitero bitabyabwa mu metero nkeya y'u Rwanda by'ukuri ni ijambo rimwe ryashatse kugaragaza nuko ingamba z'ubwirinzi zidakwiye kuzikuraho bishingiye kwa kino gitutu kubera yuko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa FDL bagifite ubushake ndetse n'imbaraga kwerekana yuko bagikeneye kurwana kandi bishobora no kugira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa nawe yego yamaganye yitwa umukozi wa UNICEF cyane cyane umukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa agaragaza ko we n'umuryango we bakomeje kwihanganisha inshuti abavandimwe ndetse na UNICEF yakoreraga bagaragaza yuko ahamagarira impande zombi ko zikwiye kubaha uburenganzira bw'abatabazi n'abakozi babo mu bice birimo intambara ariko cyane cyane icyo yagaragaje yabaye nk'ushyira umutwaro kuri AFM kuko na gatatu ko yagihaye inshingano y'uko dukwiye kubaha abakozi bashinzwe ubutabazi mu bice bakontorora muri make wasa riraswa sa n'uwaritwereye ASM Ventura kuko we yagaragaza yuko abakozi bashinzwe ubutabazi bari mu bice bakontorora bakwiye kurindirwa umutekano ariko bakarindirwa umutekano n'abahari urumva nawe nigeze yamagana Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko wasomye iyo mesaje ukabona yuko abishyira ku ruhande rwa AFM 23 yuko bamwe mu bategetsi ba Kinshasa n'ubundi babishinzwe u Rwanda na M23 ikindi urabizi yuko Ubufaransa bwohereje abasirikare mu gutoza ingabo za FARDC ndetse n'umutwe wa FDL nacyo bigaragaza yuko izi ngendo zaturutse birakeka ko zazatutanga bitanga ibigombora urumva niba baha kwitoza ndetse bakabagaragariza uko barwana ndetse bakabana amakuru y'iperereza ntibabura kuba bafite ukuri ku byabaye Ubwongereza nabwo bwagize bugaragaza bashingiye bunyuze kuri ambasade yabo iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bagaragaza ko batemewe agahinda n'ibyabaye indaswa ry'inzu ndetse hakagwamo umukozi wa UNICEF bagaragaza ko amategeko mpuzamahanga akwiye kubahwa n'impande zombi ndetse amategeko y'ukurenga mpuzamahanga arengera abasivile ndetse n'ay'ubutabazi impande zombi zikwiye kuba zibubahiriza n'abariko nigeze bagaragaza n'ibyo basiga iki gikorwa kibi Repubulika Demokarasi ya Kongo mu itangazo Minisiteri y'itangazamakuru yasohoye yagaragaje ko itewe agahinda n'umubabaro n'urupfu rwa Madamu Karine Buse umukozi wa UNICEF bagaragaza ko bihanganisha umuryango we ndetse n'abandi babuze ubuzima ariko barangiza bagaragaza ko ibi byose biri mu bushotoranyi bwa AFM 23 y'u Rwanda nubwo batagaragaje n'izina yuko aribo bakoze igitero mu magambo banditse bagaragaza yuko ngo bazi ryo bashinzwe ikiremwamuntu ndetse n'ubutabazi bakomeje guhohoterwa binyuze mu bushotoranyi bw'u Rwanda rwitwikire AFM 23 nk'uko bigaragara mu itangazo ryabo basoje ikindi umuntu yagiye mu kwandika yarangije agaragaza muri Twitter yiwe nuko ariko ku Rwanda rukora ndetse na Repubulika na AFM 23 we yavuze ngo tuzi uburyo
umubyeyi u Rwanda umwana wabo ASM 23 bakora mu by'ukuri urebye mu nyandiko y'ifite ubona yuko iki gitero afatanyije n'abandi bagiye bandika ku mbuga nkoranyambaga bakibye ubutegetsi bwa Kinshasa bagishinja ASM 23 ko ariyo yirashe na Colonel Nangaa bigarutseho mu kiganiro n'itangazamakuru umunyamakuru wa SNTR mubajije avuga yuko badashobora kudasa kubera yuko hagati bakorera atari n'amahoro kandi aricyo bagamije rero ati ntabwo twakirasa kuko nta nyungu dufite ariko muyaya bakomeje kubigaragaza nk'abantu ibi bikorwa bibi byakozwe na ASM 23 muri make Kinshasa yo iremeza ko ibi bya uku kurasa M23 ariyo yarashe ikwari yo yirashe ariko irabyemeza mu buryo bw'amayeri n'amacenga ikindi nuko radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa mu nkuru yabo bakoze byanagarutseho na Colonel Nangaa Colonel Nangaa yagaragaje ko atinya amagambo bakoresheje kuko bavuze yuko mu bice bikontorwa na ASM 23 ifatwa n'u Rwanda ibyo nabyo Colonel Nangaa batahageze ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe nawe yagaragaje yuko irabyo irengamba ryayo ko ritezire cyangwa se uburyo ikoresheje ko niba ivuga ibyabereye mu burasirazuba bwa Afurika Demokarasi mu mujyi wa Goma ati wareba n'ifoto idakwiye ati kwibasira umutwe wa ASM 23 ivuga yuko bashyikiye n'u Rwanda ataho bigaragaza yuko ba nyirabayazana b'intambara iri mu burasirazuba bwa Afurika Demokarasi ya Kongo nabo biragiye aragira ati mu mezi ashize FARDC imaze igihe igaba ibitero ikoresheje ibikorwa by'intambara n'indege z'intambara ati bitwarwa n'abatansuro b'abanyamahanga ati badafite ukwemera cyangwa kubaha amategeko ibyo byose urumva ni ibifitanye isano n'ibitero byagiye biba abantu batandukanye bagiye bagaragaza yuko babigaya kandi bidakwiye kuba bihabwa umugisha ariko yaba ari abari bitabiriye ikiganiro n'itangazamakuru yaba ari abari bari ku mpande twagiye tubaza babonaga yuko batewe impungenge n'ibyo leta ivuga ariko bakagaruka nyirizina n'uko ibyo mu 23 yagitangaza mu kiganiro yagiye igaragaza kwifata cyane igaragaza yuko idakeneye kuba yarwana nka kumwe mu bihe bitandukanye bivuga yuko aho ibitero bituruka ari bizajya kubidiriza babonaga mu magambo Nangaa yayirinze cyangwa Bertrand Bisimwa cyangwa Kaniki ko bagaragazaga yuko bifuza ibiganiro kurenza intambara kuko wabonaga bifata cyane bidafitemo akantu k'ubwoba n'imyumvire ndumva ibintu rwose bitoroshye n'aka na gato hariya kuri iki gitero navuga ko cyagabwe rwose hano muri uyu mujyi wa Goma visi ariko na Kaniki sinzi niba we ntacyo yaba yatangaje kuko nawe bona ko hari ibyo akomeje kugenda kuvuga kuri bano banyamurenge bakomeje guhura nabo n'iraswa rya Kinshasa ry'amabombe nahoze mbona Colonel Rugava ko rwose ngo ejo hari aho bataye amabombe 50 avuga ko ngo kuva batangira kubateraho amabombe bamaze kugeza nko mabombe 500 nirwo nico kigereranyo agereranya Kaniki yaba yavuze ikiwe Freddy Kaniki wundi n'uhuza bikorwa wungirije ushinzwe ubukungu wa ASM 23 ariko akabona perezida n'ishyaka rya MRDP twirwanaho n'ubundi bw'inyigo kuri ASM 23 ibyo tapunzango tarifite n'igisirikare bita twirwaneho cyangwa bakunda kwita amadubu mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye mu mujyi wa Goma cyakozwe na ASM 23 basobanura ibitero bamaze kubatabwaho yaba Rubaya yaba Bitaki yaba Rucuru yaba Minembwe yaba Masisi ndetse kugera naho Rubaya babuze umwanya wabo cyangwa umuvugizi w'igisirikare cyabo na Colonel Wiringoma rero kandi tabajijwe icyo bari gukora ku byerekeranye n'ibitero biri kugabwa mu bice bitandukanye yaba Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo cyane kandi yabanje kwisegura aravuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bahuriye mu biganiro bitandukanye ko ariyo bita nawe cyangwa
memorandum of understanding yakuwe hagati ya Qatar Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa M23 yerekeranye no gushyiraho agahenge guhagarika imirwano, gushyiraho zone tampo ni igice kitagaragara n'imirwano, ariko leta ya Kinshasa yanga gusinya iyo memorandum. Ikindi byagaragaza yuko ngo basabye ubutegetsi bwa Kinshasa yuko bwakwemera hagati yabo ingabo za amadubu, ndavuga amadubu n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko hagati habaho zone tampo hagati katarwanirwamo hakaza n'ingabo z'amahanga. Ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabyanze mu buryo aciye bugufi yabigaragaza, babonaga yuko n'ubundi bagifata ubutegetsi bwa Kinshasa ko bemerera kubaho. Avuga yuko ibitero bikomeza kwibasira abasivili, yuko babivugutiye umuti, baramaze ku muti babivugutiye n'ubuhe, ati nuko dukomeza kwirinda, ati ikindi kandi twebwe turabona ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo bidakwiye gukemurwa mu buryo bw'imirwano, bikwiye gukemurwa mu buryo bw'ibiganiro, kandi dukomeza kwitabira kandi tuzakomeza kwitabira. Abanyamakuru baramaze tuzakomeza kubyitabira gute, bakomeza kubarasa, bakomeza kubita. Ati ibyo ngibyo murumva mwebwe, ibyo ngibyo bifatika. Avuga yuko ngo itabona cyatanga amahoro ari uko habaho ibiganiro kandi bigashyirwa mu bikorwa. Wabonaga nawe adafite icyizere gifatika cyo kuba bakomeza kurwana n'ubutegetsi bwa Kinshasa, asaba ibiganiro. Umunyamakuru nawe usabaza Bertrand Bisimwa niba bazakomeza gutora amatangazo yo gutakamba no gutabaza no kugaragaza yuko batakamba. Bertrand Bisimwa mu magambo yiwe yabisubije mu rurimi rw'igiswahili aravuga ngo ntabwo banaramikwa cyangwa ntabwo batakamba cyangwa ntibagaragaza yuko batewe ubwoba n'ibiba, bavuga yuko bafite uburenganzira bwo gukomeza kwirwanaho no kwitabara. Ariko urumva byagaragaza yuko bakomeza gutora amatangazo n'ubundi n'intego zagaragaza yuko bazabireka cyangwa gukomeza gusaba komite mpuzamahanga ndetse na Kongo kubarasa. Ariko umunyamakuru yagaragazaga yuko ari uburyo bwo kurira ndetse no gutabaza, bo bagaragaza yuko batarira batanatabaza ko gutora amatangazo, bagomba kubikora kugira ngo berekane ibiba. Aha, reka dukomeze rero Vincent, turebe mu mujyi wa Goma, ese bukeye bute, byifashe bite ejo ngo nta kazi? Ariko ntabwo tugarutse ku byatangajwe na Bertrand Bisimwa mu kiganiro muri rusange ndetse na Corneille Nangaa, kuko ikiganiro cyose nitukirangiye reka niba tuza kubigarukaho. Reka tubivugeho birangire mbere uko tureba nuko biramutse igoma. Kana tubwire Nangaa ndetse na Bertrand Bisimwa batangaje iki? Urumva batangaje ibintu byinshi bitandukanye byerekeranye n'ibi bitero byabaye. Inama itangira urumva nyine Bertrand Bisimwa yarahanda Corneille Nangaa n'umuvugizi wa M23 urerekanye ko bayitangiye ndetse n'uyu Kanisi Bernard bose habamo Dr. Barinda Rw'Isanzwe n'impamvu bahuriye ku itangazo rigenewe abanyamakuru ndetse na komite mpuzamahanga byerekeranye n'ibitero by'isi bagabwaho, kuko bagaragaje igitero cyabaye ejo ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2023 mu Rukenga, bavuze ko cyabaye saa 10. Bagaragaza ko cyahitanye abantu 3 aribo bapfuye, uriya muyobozi wa UNICEF. Bavuga yuko hapfuye n'abazamu 2, ariko abantu batagaragaje amazina yabo ndetse n'umubare. Bavuga yuko hakomeretse n'abantu benshi. Bigeze bifuza kugaragaza amazina yabo cyangwa umubare. Ikindi nuko bagaragaje yuko ibihe bitandukanye uyu mukozi nyine wa UNICEF yari umukozi w'agaciro kandi wagiye ukora ibikorwa by'indashyikirwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagaragaza n'ubundi ibyo banditse ku rubuga rwabo rwa YouTube ko inzu ubundi ari iy'umubiri bita Pascal wahari uhagarariye Toyota. Yego, bagaragaza yuko n'ubundi amaraporo menshi yagiye agaragaza ibitero byagiye bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ari ibitero bitagamije impamvu za gisirikare, ariko ari ibitero bigamije kwita abantu runaka nko muri AFC M23 n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi.
bagaragaza yuko ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa gatatu 2026 Mushaki n'ubundi hagabwe igitero ni muri Masisi kigabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi bakoresheje drone ariko birinze kuvuga ko drone kamikaze nk'uko babivugaga ko n'amakuru twabonye ikibazo drone zirasukira kugirayo ariko zikaza zabanza kubona drone zigakora ubutasi bikabona gusubirayo mu magambo yumvise gukoresha basoraga batangaza ko ari drone kamikaze ariko mu itangazo basomye n'ibyo babivugamo yego nuko bagaragaje ko zone ya Masisi ari zone yari isanzwe ifite amahoro ndetse n'umutekano ku bufatanye na AFM 23 ngo ikomeje kubuza umutekano w'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bagaragaza yuko ku itariki z'ukwezi kwa mbere 2026 n'ubundi habayeho ibikorwa by'ubwicanyi byo kurasa mu bice bituwe n'abaturage n'ubundi bikozwe n'ukwezi kwa Kinshasa. Bavuga yuko abantu benshi bahaburiye ubuzima ndetse n'abandi benshi bagakomereka batagiye bashaka kuvuga umubare w'abapfuye cyangwa abakomeretse. Bagaragaza ko mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 23 rishyira 24 z'ukwezi kwa kabiri 2026 naho hongeye kubaho irapfa mu buryo bwa bw'ububi mu gace ka Rubaya. yego Bagaragaza yuko abasivile benshi bakomerekeye ndetse hagapfa na Lieutenant Colonel Ngoma wavugira ku gisirikare cyabo bamwifuriza ko akomeza kuruhukira mu mahoro. Bagaragaza yuko ibindi bitero by'iterabwoba noneho nk'uko babigaragaje ndetse n'ibikorwa by'iterabwoba bindi bikorwa n'ubutegetsi buyobowe na Felix Tshisekedi byakomeje gukorwa mu ntara y'Amajyaruguru mu midugudu itandukanye irimo Lubero ndetse na za Warikare ndetse n'Amasisi. Bavuga ko mu majyepfo ya Kivu naho hakomeje gukorwa ibitero byinshi bikozwe na drone kugera ku munsi w'ejo muri teritwari ya Kivu na komine ya Minembwe n'ubundi ibitero byakorwaga byibasira abasivile kandi abenshi bakabura ubuzima abandi bagakomereka yuko babigaragaza. Icyo babona rero mu magambo yabo bavuga yuko ibyo bamaze kubona kandi bitegereje ko itambere tariki 8 z'ukwezi kwa 2026 habayeho ishishikarizwa ndetse n'icengezamatwara rigamije kubuza umutekano ibice bikontororwa na AFM 23 bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa babikoresha abantu batandukanye bagamije gutera ubwoba bari mu bice bikontororwa na AFM 23 bakoresheje imbuga nkoranyambaga ndetse bagakoresha n'igisirikare cya FARDC, FNDB, FDLR, Wazalendo ndetse n'abatashuro bagamije kugira ngo abaturage bari mu bice bikontororwa n'ubutegetsi bwa AFM 23 bagira ubwoba banahunga ngo bifashishije imbuga nkoranyambaga bifashisha ibitero mu kugaragaza yuko ubuyobozi bwa AFM 23 buvuze nta n'icyo bugeza ku baturage. Ibyo rero ngo nacyo wari byateguraga ibitero bitandukanye bigenda bigabwa ibice bikontororwa na AFM 23. Bagaragaje uruhare rw'itangazamakuru ndetse na social media mu kubuza umutekano abaturage ndetse no gukwirakwiza ibihuha ndetse no gutegura bino bitero. Ikindi gito bagaragaje ko tariki ya 11 z'ukwezi kwa 2026 iki gitero kiba bamwe mu bambari b'ubutegetsi bwa Kinshasa bagaragaje ko bemeranya n'iki gitero kandi bagishyira kuri leta yuko ariyo yagiteguye bakagaragaza yuko ibyo nabyo ari ibimenyetso simusiga. Ikindi bagaragaza ikibuga cya Masisi muri Beni uburyo cyafashwe n'inkongi kubera yuko ubutegetsi bwa Kinshasa cyashaka kuburizamo ibiri kuba mu bice bitandukanye yuko nacyo ari igikorwa cyegeranye no kuburizamo ivugwa by'ibindi byabaye mu bice bikontororwa na AFM 23 ko Kinshasa yatwice ku bushake. Ikindi bagaragaje nuko iraswa rikorerwa ku butaka ndetse n'ibikorwa hifashishijwe indege bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko nabyo bikorwa kure y'ahantu hari kubera intambara ari ibintu nabyo bigamije kwibasira abaturage ndetse n'abategetsi ba AFM 23
bagaragaza yuko abasivile benshi bakomeje kubura ubuzima, ibikorwa by'iterabwoba bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bangamiye amasezerano y'amahoro ndetse n'agahenze. Bagaragaza yuko ibikorwa bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bikorwa ku bushake kandi bagamije gutanga urupfu ku baturage ndetse n'abashinzwe uburenganzira bwo mu gutanga ubutabazi. AFC M23 rero igaragaza yuko na opozisiyo ikomeje kwibasirwa ko bashaka kugira ngo bamarweho kugira ngo Kinshasa iburizemo opozisiyo mu buryo bufatika. Mu itangazo ryabo rero basomye bagaragaza yuko Corneille Nangaa, umuyobozi wa AFC M23, General Sultan Makenga, umuhuzabikorwa wa gisirikare AFC M23 Bertrand Bisimwa, umuhuzabikorwa wungirije wa AFC M23 na Freddy Kaniti, aribo bari bagambiriwe ku ikubitiro kugira ngo bicwe. Ikindi agaragaza yuko ibyo byose biri gukorwa kugira ngo opozisiyo bayitejeshwe mu buryo bufatika. Agaragaza yuko ikigo mu bikorwa by'amasezerano ya Douala Washington ndetse n'izindi ngamba zagiye zifatwa leta ya Kongo idashaka kubyubahiriza, bahamagarira leta z'ubumwe za Amerika, Qatar, Union Africaine, Angola mu gukora ibishoboka byose bagahata ubutegetsi bwa Kinshasa gushyira mu bikorwa iby'agahenge no kureka kurasa abaturage bibereyeho mu mahoro. Bagaragaza yuko ibyo byose bikorwa yaba ari imiryango mpuzamahanga n'abo bahuza batuje badashaka kugira icyo bavuga kugira ngo hagire ibishyirwa ku butegetsi bwa Kinshasa cyangwa bafatirwa ibihano. Tujye rero uyu munsi i Goma biramutse biteje ngo nta kintu kiriwe gikorwa ndetse n'uyu munsi nta kintu kiri bukorwe nk'uko amakuru agenda bivuga, hateganyijwe imyigaragambyo y'i Goma iteye ite, biraza kuba bihagaze bite? Yenda kambanze nivuguruze nubwo nashinzwe kuvuguruza abo ngabo babitangaje yuko ejo nta kintu cyakozwe nk'umujyi wa Goma. Sinzi niba warabonye utuvideo na postinze ni mu mujyi wa Goma nerekana uburyo transport irimo ikorwa, abamotari barimo bakora, abatagishirani bari barimo bakora, abatwara imizigo batwara, amasoko y'abakadeko ya mbere y'abakadeko ya kabiri zarakoraga, amabutike yarakoraga, amakabari yarakoraga. Ubu ari ku mujyi wa Goma ejo wibari Morute we yarabeshye kubera ko nawe ugiyemo ndawutemberamo ngera no muri quartier nk'indi yabereyemo rirapfa. Wavuga yuko umujyi wa Goma utigeze ukora yababeshye, keretse nk'amaduka 4 cyangwa 5 nabonye atafunga y'abanyamahanga, ariko abandi bantu barakoraga kuko nibo bazaga abaturage kuce iriswa byabaye mu mujyi mwarbumvise. Yakubwiraga yuko ibyo tabizi kwibyo biri mu banyamakuru ndetse n'abasodomedia influencer, ibyerekeranye no gukora ibyo barakoze, ibyerekeranye n'imyigaragambyo yateguwe na sosiyete sivile uriwe uyu munsi ni yateguwe na sosiyete sivile ibera centre ville de Goma ndetse cyangwa kabiri n'umuhanda makaritsiye atandukanye bamagana ibikorwa byakozwe n'ukwezi kwa Kinshasa byo kurasa mu bice bitandukanye bituyemo n'abaturage, ariko naho ntabwo buza abaturage kuza kwikorera imirimo yabo. Wavuga yuko uyu munsi abaturage batari bukore byababeshye kubera yuko nta tangazo tugeze tubona rya AFC M23 abaturage gukora cyangwa andi mabwiriza yaba yatanzwe yabuze abaturage gukora. Turaza kugera muri mujyi wa Goma n'ubundi guhera ku masaha mu gitondo kugera ku masaha y'umugoroba, twavuga abantu ko bimeze n'iby'imyigaragambyo yateguwe na sosiyete sivile ukwigenga. Bise sinzi rero niba hari izindi update waba wateguriye abakunze Jeune Official mbere yuko tukurekura. Kamera mu gihugu cy'u Burundi havuga yuko General Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi wari umaze imyaka igera muri hafi 2 n'igice afunze yarekuwe. Yarekuranywe n'abandi bantu 10 harimo abakekwaho gutera kudeta muri 2015 nabo barekuwe. Abo bose rero barekurwa ku mpamvu z'uburwayi. Uyu akaba yarakatiye burundu akekwaho gushaka kugira nabi ubutegetsi ndetse n'ibyaha byarukwa. Ikiko bamwe mu bari harimo uwo bita Colonel Kazungu akaba n'umundi yari asanzwe ari umwe mu bapolisi b'igipolisi cya Repubulika y'u Burundi.
waketsweho kugira uruhare mu gutera kudeta muri 2015 arafungwa. Nawe akaba yarakatiye igihano cya burundu, akaba nawe yarekuwe ku mpamvu z'uburwayi ariko byagateganiwe na bagenzi bandi 8 nuko bitangazwa na SOS Media Burundi. Rero Colonel Michel Kazungu n'abagenzi be barekuwe byo nakita imbabazi z'agateganyo zatanzwe na Evariste Ndayishimiye. Ariko amakuru twabonye uko mu buryo buhinja uko Tanzania yashyize igitutu kuri Perezida Ndayishimiye ngo arekure uyu wari minisitiri w'intebe wari ukunzwe no mu gisirikare, kubera yuko babivuze ibihe bitandukanye ko yagiye arwara kugera n'aho atari ubwenge. Ariko ku mugoroba rero mu makuru cyatangaje rero umuryango we wemeje uko yamaze kurekurwa ko tunyarukire Warikare no avuga yuko abazarendo 3 bitwe mu gatebita mu Ngazi, aho bazarendo yasubiranyemo na FARDC ikaza kurangira bamwe mu bazarendo 3 basize ubuzima nk'uko byatangajwe. Ikindi nuko Warikare aho bita Mikumbi hazi ejo hazi imirwano kuri acte mu Ngazi Katebiri hagati ya AFPM 23 na FARDC ndetse na wazarendo. Ikindi nuko mu bice bya Birunga binavugwa ibitero bifatanye, ariko uruhande rwa leta rukaba rwashinze M23 kurasa ku nzu z'abasivile bakabisenya nk'uko twabonye n'ubundi bamwe mu bakije ubutegetsi bwa Kinshasa babivuze, ariko na leta ya Kinshasa akaba ariko yabivuze mu matangazo y'itora mu bihe bitandukanye. Ikivugwa kindi nuko hari umwe mu basirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo yabo waba wiciwe mwa bino duce bya Minembwe, akaba ari umusirikare bita Colonel Gisere. Nk'uko bitubare bakavuga ko yarasubiye ahitwa Karindi, ubwo amakuru yo kwizerwa atangazwa na AFPM 23 atari yagisa bivuga ari abantu batandukanye babivuze. Turacyategetse kuza kureba niba AFPM 23 kugira icyo bivugaho ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bugira icyo bivugaho. Ibintu cyatangajwe nuko nyuma y'uko bavuze yuko Joseph Kabila yaragambiriwe kwitwa, hari video yagaragaye bivugwa yuko yarari muri Zimbabwe ariho yarari kino gitero cyabaye ari. Urakoze cyane Vincent, niba nta zindi update twagushimira ubundi tukaza gusubira mu yandi masaha ari imbere. Urakoze cyane. Yes, ngayo ngo kurero bakunzi ba Eugene Official, reka tubashimire cyane. Twabanye rwose kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Andi makuru ni mu yandi masaha ari imbere. Komeze munogirwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Mwakoze kubana natwe, like na share ntimuze kubyibagirwa. Nyagasani kandi akomeze abarinde. Ciao.